Bok svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o tome tko je ubio Jirenove roditelje. Da ljudi, znam da je Devonk napravio isti ovaj klip na istu ovu temu kojeg sam u potpunosti pogledao i on ima svoje mišljenje koje poštujem, zato ga odite podržati. Imat ćete link klipa u opisu videa. Iako cijenim i poštujem njegovo mišljenje, imam svoje mišljenje i rekao mi je da snimim klip. Valjda ga zanima moje mišljenje. Moje mišljenje se totalno razlikuje od njegovog. On je rekao da je Black Goku ubio Jirenove roditelje i učitelja, dok ja mislim da je to zapravo učinio Kid Buu ili Vanga Majin Buu. Sad ste vi svi u šoku i pitate se kako sam ja to zaključio. Pa ja sam to zaključio iz 42. poglavlja Dragon Ball Super mange u kojem kažu da je demon ubio Jirenove roditelje, a kasnije i učitelja Gichama, i da ga anđeli ne mogu oživjeti jer je to van njihove snage. Pod tim ne mislim da ga zmajeve kugle ne mogu oživjeti, nego ciljam samo na anđele. Kad promislimo malo bolje kroz povijest Dragon Balla, sjetimo se da je prvi demon ikada bio demonski kralj Piccolo. On je bio prvi, ali ne i posljednji demon koji se pojavio u Dragon Ballu. Ja točnije sada ciljam na Bibidija i Babidija koji imaju oznaku M na pojasevima, koji su čak uspjeli Daboru začarati i nagovoriti da im se pridruže, a svi znamo da je Dabora kralj demonskog svijeta. To nas dovodi do zaključka, to jest bar je mene dovelo do zaključka, da je Majin Buu ili Kid Buu ubio njegove roditelje dok su bili na jednom od svojih rampageova ili ti divljenja po svemiru svijetu, nebitno. Nažalost nismo mogli vidjeti Jirenovu reakciju na Bua kad je zaspao prije turnira moći. Da nije zaspao, mislim da bi bilo dosta zanimljivije, da bi mogli više saznati. Ali opet ne znamo tko je stvorio Bua, jel su Bibidi i Babidi samo pronašli način da ga probude iz sna. Nigdje nije prikazano da su ga oni stvorili. Možda ga je mogao stvoriti i Grand Priest, ja to ne znam. To je isto mogućnost. Kad je želio postići ravnotežu u svemiru. To ćemo morati saznati u idućem poglavlju Dragon Ball Super mange. Ne smijemo zaboraviti i ovog novog lika koji je spomenut u 42. poglavlju mange. Ovog tajanstvenog zatvorenika koji je pobjegao. Možda je i on demon i možda je i on ubio Jirenove roditelje. I tu se otvara mogućnost, ali opet ovo što sam rekao je moja teorija, ne mora značiti da sam ja u pravu niti da je Devonk u krivu. Možda je on pogodio prije mene teoriju. Nikad ne znaš, zato ga odite podržati. A vi mi recite u komentare dolje svoje mišljenje tko je ubio Jirenove roditelje. Hvala vam što ste odgledali ovaj klip do kraja. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima. Pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još Dragon Ball videa. To je bilo to od ovog videa. Mi se vidimo u idućem. Pozdrav!